and creative art books ahodo ni nyina da ebi ewo ho eba no social studies English science RME computer ne career tech one mo JHS level no one mo de eno no one mo preschool nursery ne kindergarten no numeracy language and literacy creative art furnace computing coloring and writing for preschools ni nyina da ebi ewo ho schools no muntie yen mo exam terminal exam midterm exam yes a question no sans supply leakage bi ya ma ye no why standard inti akwada ne twra gwatwe no hwie be bi si ni ho de na sa peke de ma no waso ni nyina binti bibia ni wa be na de foforo kuma se ebuto ja ne we ben station no nkrade dance man first stop na be hu yen bookshop bi ya mu no hu donti ya to apetin 0243 299-938 and now 0540-755-465. Vitamin ko dwa so ye kan fo de ma sese ye ba ye emfie aduonu ne etire ni a vitamin ko gusua edza ne na so dadada ne tetete de ne sa anete ne ye kra de ye na hodo ne wo dwa so make drink wo we frafra wa bia nim eye natural nkasa de yankasa de ye kokoo ne banana ne strawberry ye ne nyina wo dwa so a ene ya to apete enu ti ba bia befa bia obenya bi na watumi ato akwada no mpani no nuane nu asem manya sam ketwa calcium omega 3 6 na ni nada as a vitamin kuma we ya kan fo de ma se wapa bibia de anope ya awie pe vitamin na wankasa ubedi adanse afofo bebre enaboa producer Sadam awom nso wo monsa ekram samufo panyin yofa John Ntwi bo sia kon labo na bedi akire eye nana kwadwo apia professor Kwame Jenim Boatin eja Sam Papilo wonum nyina ya boafo kase no emu Solomon Nimo ehwe sarbia daya na ebo ye chidom senior man Mozia Dama ene kwadwo mo Facebook YouTube bia yedem asonfonom no mienu midin mami ajuwa nyanta tando enafi enoba afia abuaji afika sia no munsam eni Asem Beba Dabi no enya ba nene de esneda eni ajebre ne adagea yesane mu ede amamui yeshansam na sia na yeshase ede Afri Ghana Mortuary and Funeral Facility Agency na se womu a womu adwuma o mochiri ene eye hu nsam nyina da ehya wormunsa womu kuba tan na ekasai womu so amachena se ayenhwe ha amanne Yesu ne ban bia emwa enhye ni bonyam ekoso wo manyim entisisi ade womu akasa wombe kasam no womu de niam papa gu akwan mu ade aye monitoring na saa monitoring a womu ba be yi onia eche wodia ene embra na so mu o embra no se de tie biada wo mo de behwew ema wanso wato ba bi nka de wo mo kan nyina da ene se sisia no wo mo eba be regional offices wo mo ministry ya wo mo we agency eba ba be ye adwuma de ama wo no agency no eye wo mo ye adwuma o mo chiri ene wo mo hwe ayi so wo mo okuo Ghana hankofo bebre nanim so wo mo okuo womu no mu hwehunu se ayiyo ene sie de obeba be hye mukurabia sie be yi na kwakwa ye ye nyina da ehye won nsa no mu kire se na wo social ni media ne so a eni ama bebre na ye twaguo wo ho ye be kwakwa yi ebie mu ya deda na wie sie be pagya no ene na kwakwa hye fom no na kwakwa ensem bebre ye pepe bi anim ye de bi twi momome ye de bi twi soloku ebi titi aduane amabi ye huri bi wa adakanim ye ye niama basa bebre ne eba social media ne so na bisa se enti sabio obi amu na da wo yi a ye jojo no ye ni niama basa yi na eyemu ye niama bebre wo social media ne so a instead say ye wie bibia mamra ne amane akwaso be kwakora no efunu be kwa amnam no na se wa brem eno no wo mo se wo mo ba bebie sa offices yi wo mo be kwa district ahodo no akwakoye monitor akwakoye se wo mo be video ndi no emu wei asemasi emu ye ne san ne kwan so ano no anankrofo di kodi agro krofo koye niam bia ense na emfata na sa offices ya wo ba bia agina so ma sa videos na wo mo nsa beka no etumi atwe wo mo a ye kwakora mu a wo mo didi agro edi twi soloku bia mu ni so wi ase na da kan kra ya bubu na nsa kra na adua mena mu ho ni nyina da wo ma hwe ahuse wo momra atwe saafo ni nyina da aso na panyina wono na ye executive director ema agency ye Francis Enini ye na di nkomo ensamu bia wode atodwa efa wo mo nhihye ya wode ba ne ho abusua emudo moma yentie bie ya ye ekwan a se
ye uniform morga akwa yesi emfa handle no woni bibi ebo ho ba te se PPE untumi enye saade no ana untumi mfafunu no so emfa ka bia saa enko se ukosie e wo se eye hes eno nkoda nche no yade da funu kura no there should be a certain distance nipa etna na efunu no so eda ba bi se na ebe ya wonko ben efunu no bebre enti eno eda nche a mukosie efunu no so a boys na ya efunu dampam a ye handle ososo ne moni ade no eno so ye emra no e de aba se yehu se wo ye saade no na ye sakanwa aban ene obedi enti ya befa funeral inspectors e wo district PM but say am ahoden a aban ni ntino ye be sha se every medal belt no to the southern to the south ye fa wo mo a ye be ma wo mobile phones afi so ye beto motorbikes enti no emra no so be hye se wo be ye a e wo se wo buy your office emiema wo permit you have been permitted or you've been granted permit say wo ho kwa se wo ye se ne be ya ye nkrofo no betumi aba na ya be monitor ya be hwe ekwan a nkrofo efa so edi juma no se ne be ya emfa ya resign bi ensign emma atiasefo mu Anianga yati ye executive director Emma Womua ebane mochri adwumayo ene eye hu nsam a ehya won monsa Ghana's Mortuaries and Funeral Facility Agency Womo director ya wote se wakasei eye Ora Francis Enin Yankwa ahafo mbantamu na Tana so police commander ASP Edmond Ejenkisi wadi atudo chese na no kwasiada ne beto odwasa posifo a ewo empatam ho akeka won ho woni a chemodua yankwanta ene adroba ama galamse kun omokwa akwakoye bia boase ne be ya nipa bonfo makwahye pom ho na omofu ntum nsase se nsuo ne kwaye ne nyinada no watumi atu won so sa no watu wase e de afri ho na no kwasam ne se ebeto odwasa ene aposifo ne mabru bi ene wo anye ne fadi agorokora da bi enya sam koto to dwakwa se ohene awo ho wo di akotene ewo galamse mu ma opani so babonten aba be ni ho no se da bi wonim ho ma achekora na Tana so police commander ASP Edmond Ejekisi wojebrani adaje chirechiremu sene woti asam no anama hodo aposifo 2 ye ene enei di wo mugusu a wo mo ye ede aboa the only say galamse bi koso tam se no corporation na men camera kwa di kan Deputy Chief Inspector Samuel Akuma. Ono lead your mom de koi. Na ye chini omes biti ade ba na go mu kemu mu liya police car escort from. Tie do police here odi omdi no mani kwemu kwa nshi. Some farmer police chezi o manye na mso mbra. Chama me bom difia commander mane ya nkwanta. Na da nfi bi kasa se omo fa ne o mane mbra. Na ye sa ne ye no. Ba o man ti o man fam ba na mpe hehye bi ade me dika bom pe fa mane. Nti sa na mugu se to do mu to bi ko no makoy no mpe no mo de akogwa nfi ne nti. Nti asabi ko do bi an for ina music turn on off that municipal security council turn on off. Deciding on what solid bro. Some of some of them. Now, a question the Yamen Kamen Wakra. And on the 16th August 2026, one of friends say, "O my cable bush. Me ko to kan ampa. Amela escort to kan Dubai. Now look, I'm saying no one say about Balagudu we go. He escort to kan Dubai police station. And I was afraid you. Here ban is here. Here could share okufa asidano. How he know I want kan hasem. No see ko load you money be a good kemu. You know the kwin fi. The police can do side for them. Ye twema mu lodu bi good car na so I know akoyi won feed ye ba sa na mu divert ye so mu de kwai mo farmer police station enti boys no so di bi ka ba so mo tia say obodi kan ma ya kochi ba kwa police station no ma ko stade aka de kwai fi te gidigidi bebe no so mo kwai fi akọ ni o wan dia coffee so ba police wa o man mu de ye so hwete asugbe baba enti ye tuwa na mo ko ho ma ye bia e ma situation ba down to ni bia nkwanta police e na asugbe ba e enti no problem say no man am watch the akugwa infia ye so mo former police station mo farmer no question station be ko kan say me senior man no o de ba na me see akwani enya no kura ba kokura ye de call ye de first ba see no two rika ko fa bi ko go infio de so be police escort ko de kwa infio so mo farmer police station chema wenchu by no ni ring leader na odi o mani ye sa jimedi ni na chema this command dia kwanta
the pick the coin be alpha, the pick the coin, they could shoot in Madonna Juna Musaman B. And ye kwatie ye tana so please commander ASP Edmond Ejay Kisi na ye kwakwa kopiemu ewo ensemo bie no ko social media ne so a Ejay ne homina ewo ho ni nyina da ene se so afo a no ene hwe amanone eho ensemo so onunyamfo Samuel Okudjeto ablakwa odinsem bi atudwa wo kire se Ghana fo de hye bebrenu a ena agentefo aye wo mo yodwom saa edwom akwakọ piemu ewo Russia yara ye kwakomo madwuma ewi ase ye ko kase a da Russia ne Ukraine man no ntamu no ene ade saafo ye kwakọ gina ko na no ema emu dodo na bebrenu a afrimu wo kyese emu bedua aduosiam yenu 62 ena sabrom ye Ghana fo a wo mo bontoa Ghana so ye na nkasa ne minister yi okobiemu wo Russia wo kwaji data na se Ghana fo 62 de wo mafrim emu be edunum 15 so ebesi na minister kopie mo Russia no ya hwehwe wo mokura ye hu ba bia won makwa kopie ni nyina da ne se wo hwa na agentifo ya ba o sisi a akwanya ba wo kwa Russia kwa ya adwuma enwuma bebre no na aba nya ntokwa no wo moku ni ntini edre wo kro nanso wo mo bedada wo abekwa koduru hɔ no na se edwom kan ni nyina nya no kore ntokwa na ekwoso no ne edre kwa kogina ko ano se kwakwa bi na wa ho ɔden bɔn asrafo kure mpo no ene eku wo mu yi na wa so kwa ya adwuma be wi ase edre kwa gina ko ano se kwakwa enti aka ho bi magana fo titu ne mabunu bebre a wo mo yo madwene se ye pese etu kwan ya kwa Russia kwa ya adwuma no wi ase ko no ne edre mo ko ya emu 62 de won afrim dunum de so afo yi kire se ebesi na wo ko ya wo mo bontoa wo kwa kwaji data kwa he de ekoso no 15 kura de ye hu ba bi a wo mo ewo no kire se asem nya kwa ha adwene papa de obeka nyina ne se de ekoso Russia ne Ukraine no ade na nyoyi wo bi beka so do ko Russia man na kwa ya adwuma ha wo ho kura se wo di akira ko sansa wo be wi ase no ekun a ekoso wo ho no ene do beka ko se kokoko woni aka de wonya hwe woni training bia so kura se wo betumi akosa ntokwa no na di nsem bebrenu aba so afo yi adi nsem bo nyina da atudwa wa abra wo kopiem wo Moscow ya wo de oni Ghana fo ene ahweye wo ho a wo mo na hwe Ghana fo ade hye beba beduru ho nsem so ene wom de bo ne se an wade hye de omo ba yo nanso agency na ade omo ba ye ne se wo mo ba be bo ntokwa ntino 62 de wo ma frim emudunu mu so de ye ntumi nka so wo ma wu ana wo no tiase wabra Samuel Okudjeto ablakwa kasa no ensem bia wo de atudwa eni. In our bilateral meeting we raised the matter of a growing number of Ghanaian youth who are being lured to fight in the Russia-Ukraine conflict, and we are seeing an increase in casualties. About 62 Ghanaians have lost their lives and 15 of them are missing. So I did raise the matter, and I'm happy with the response from Foreign Minister Lavrov, who has pledged that we can work together to stop these illegal recruitments happening on the blind side of our two governments, so that we can protect the lives of young people who are being lured on the front lines. So I want to assure Ghanaians back home that that matter, which is of concern to Ghanaians, how we work together to make sure our young people are protected and are safe. I have raised the matter, and I have received very encouraging response from Foreign Minister Lavrov, and we will continue to work together to stop those illegal recruitment channels so that we can protect the lives of our nationals. So overall, it's been a very, very good bilateral engagement, and I want to thank Foreign Minister Lavrov and his team and my colleagues for a very, very successful engagement. Ania yati ye Ghana amanone swafo onunyamfo Samuel Okudjeto ablakwa honorable akwa piembo bi manso de ekoso Russia Ghana for de hye makodi nsansame emu enkomobo na atese ekoso wodi nsambwe atudwa ewo ho yankwankran afankwa pokuya se kwanso na busuafo yedui na omafo beka ya enche bia na ebo mamane se akwanhye bia ni enyan pa si mekowi ase adeshe makomako edumienu krananana nam sa akwanhye so wafrimu a akwakwa ya ho sampa meka sai abusua bi guso a woti ni suo ewo ho ne na no pa ye da sore ya ho sama esi kire se akwanhye foforo asi
na we no mo chemu a ehye makomako enan ana akeka bomu a enya asem ketua ene nyame amfafi no kofa afikyire oba bi di anka dia nanu yete ye nka ne seso abi na madmo chese we de nyame yadom ama nipa ba ko pe ana we prepre mu odina omchese eni enyai pa na we de wakra bia ni hwa wo firi mu na kwahye ba sa no North abana musini owo ho eye akwete agbo wakasa no wajase hwe sankwahye na AC wo fanko pokua se kwa so na anu ada enipa makomako dumienu kan na no peye bia sa asi no aya de ho so bone nyina wode ebo asenkafo a enam kwantempo no so sase wo buo ha wo ba mika no tentesa kwaso jojoju medie ne ho mra no enya de wode yadwuma waye kofi wa watwi nani eti akwabasa akwansia ne beba etu agina de no pe asasi so asra sankafo na mo me kwantempo ahodo sese wo besre wonam kwaso abomoden se nipa nkwa ana ekuta nto wo bomoden se wo bekora no ana bebo ho ban beebi a wo hu anim se de da ye kan ha ho so beyi ana wo besa obi ho ana mika tenta so yade a ekumu pa ebi na no pe asie ni to wo besre asankafo na mo me kwantempo so se wo momoden se wo de kwaso jojo no ho mra no ebe ye dwuma natimi aboa ma akwansia bi sei yatumi asia no ye kwa kopiemu ewo ada na arekosem wa efree ada east dodo kwakwi eba enese yakwa ko hu akwada ba yakra fe nia wo no abosome miensa ba na we no krachi bia wo kwa na afuomu enrada ni din edi Julius ene kire se wonam ekwan so wo kwa na afuomu a ene otesa akwada bi tiem endi ekwan ya wo fa so ekwa na afuomu no se da bi esun ifiri ba die mamemmo na menkohwe de ekoso wakọ ya akwada ba ya wanya ba bosome miensa ya wo no ene ya chekire no wontomam ne de na kwakoto dua bi ase ene ya wono so fa akwada ni pamro ene nipa ba ye no mu di akire di akwada no kopie mu ewo Ada East District Hospital a doctor fo ehwa akwada no a ede ne to ho sane be ya de ato chima wakora ne ho bia no wo mu betumi ahwe no magye akwada ne nkwansa ne be ya wo mfiri mu wo mu di akire kwoba aposifo a ewo Ada District Command no omo kobo mama ne se krachi ye freni Julius yi wanya be 20 years no so okwa na afuom wana nkwanwa no wote sa akwada bi su okwa ya akwada ba ya ba boso me miensa ba ene ye de na hye entumam akekere no na se woni ya wo no ba be gya no de ate ayi afuom kwan so enti aposifo nso kire se bo mo documente wamatwegu wo nkrata mu de abamu ano ohun ye wabra no kokwa afuom sa bere be sine de aposifo kire se yiwemu a ewasemi hu de wo mu guso da wo mo ye be sine de wo mu nsa semansi ana wo benten na wo ye ena abosome miensa ba akwakoja no ede ato afuom na embom nhwemu no sede se na efata bia wo mbeye no mahu nipa de ba no a wakwakoto akwada no atwene afuom kwa so no wo mo atumi ahwehwe mu a akwakoche no ma de emrase no wo matumi ede adu ni nyina mu no wo mabokra che na ba so se wo kuhu sa akwada no wo su a wo da dua bia se afuom kwan wo ba bi na wo pagya no kwa yare sabia sa bebo aposifo amane na wo masere se wo bia wonim so bia wo na emre kakra na huhu ba bia akwada no ahurafa se watwa ntro sa akwada na afirim sa akwada na ye den bebo aposifo na nhwehwemu a wo mahyase wo mo enyensiase na woni ane ba wo mo entumi enchino abusuafo nsam ne si samfo fa John entry boss ya kolabo na bede eche na napia kokoto papilo wo nyina ye biboa eja sam ni mo anafe asaibia bebo ye chi dom fidie ne de jataba wono na tena fidie ne ti opepia bibia tumu kwajomo Facebook no so wono na no pe wotwa ye tumu a ewie yi munya ye ehwe ye ye ne nsam ne ye de besom ye di amegeso enoba afia aboajewa mene mami ajuwa nyanta tando yesoso ama Krobea na Yaw Asante na pamfo de di ho wonum ade atwaso yakram apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Ani, say, and I'm sa, who be the same wife, you know, you're testy positive.
yenum bie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma woye Hepa Plus mixture no and wodi we nsu aba sentia e was say immune system strong da bia enti pavi support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms say etipaye afiafie wanum ato ahomre no musa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixture wanum no etu malaria na se kura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka o pharmacies na herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, opanyi. Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Abua wa mo se wo tumi kenkan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene kire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we de school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass schools wa ehia wo mo a atufo nko aputuoja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture pavi plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye also we ye Hepa Plus wife na abba no Hepa Plus mixture magie drone di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka ho o pharmacies na herbal shop phone 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG edwede nkrato ya. Nansei mi amedi ho danse pa se made huna kofam. Ade ban mio ewa chiro mi woni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimu mehwe ENT clinic enti mu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hodo awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awura wasum no Mr. Jai ne bra ma ENT for ehwe wasum ne famawo da ben na hunu dentist emo hwe wanum ma wo wo kaso obi ho no kokọ na chi bra mienye scaling and polishing wanum nye hwam kama wo se na so abua bra miehwe ye de bi besi so ma ye fe anampo etu a yebesi foforo de amawo kaka bi jejo wo se yetu a yebetu enwema amaka nyina opesi ebefie behwe a yebeba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 6805 Adwana de na udwu hu sei. Ohene eye bibi na se madwuma ho saa mete ho a na ni ma bi pie free me what sa katoa. Na onte Dr. Ketimanka. The infection doctor na. Na dwa wate nka na ontwe me papai. Wono na akofa powder nwanwa so bi de badwa so a. Ye friend say Ketima herbal powder. Ekumwa no nyina de free in peduanum. Beti se gono syphilis, candidiasis and ase HIV. Chlamydia na etete wo dia. Unya powder bia ebetu asem e de amount. Se unya infection bi na wanhwe no wantu ase a. Eduba bia etima woni fra. Ema oba duba bia
say no ma bi yi firi wase te say agushi saa so na we be mo itima me masam ye mre na fo be mo na twefia aka kom te say nkuma no omo ne kope wonderful powder bi na doctor be cho said the obenum na be bo na fe infection na no etu ase ede ama che na wo kwa he me kope bi mato he kra na menya bi ato se wo pe bi dia bomode na efre doctor e was 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434946 Ketma heba na infections doctor papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, akakune bete, onua, ori abe, akusie, oti, quantum pon mo, sir, orni, marika, na o, okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, wuko tie, hefa piao. Adani mugurura, ayeye ni na sienka. Ise nyuma obiara ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no, eno na oyede, ohweso, edidigi. Otec nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden yo mo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrani ho hwi bi pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi so wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse we can say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wo nyinkire ne duma ni tumpon no mo tun fa botre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu eni mase ne sa na mo tie wo mu ka se duma na mo ye no e mra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obia bekọ no de baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho de no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi pi woni mo nyamo adum ni amen